لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. Di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzi, ya nyoinan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam mim mati jumpa dengan ya. Hukumnya izhar syafawi. Hukum mim mati ada 3: izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang dengung 2: ikhfa syafawi, yaitu mim mati jumpa dengan ba, dan mim mati jumpa dengan mim, itu idgham mimi. Selain ba dan mim, semuanya izhar syafawi, tidak dibaca dengung. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam mim mati jumpa dengan ya, izhar syafawi. Alladzi mad asli, kafaru juga mad asli. Ingat, mad asli ini juga disebut mad tabi'i. Ya, hurufnya huruf mad ada 3: alif, waw sukun, dan ya sukun. Ya. Min ahlil kitabi, min nun mati jumpa dengan hamzah, izhar. Ini izhar sering disebut izhar halqi. Kenapa? Karena semua huruf izhar yang 6 itu terdapat di halaq, di tenggorokan. Ya. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah, itu huruf izhar. Min ahlil kitabi, ta mad asli, wal musyrikina, ki juga mad asli. Munfakki, nun mati jumpa dengan fa, ikhfa, ini dibaca samar-samar, dengung. Munfakkina, ki ada yang mati mad asli. Hatta, ta mad asli, ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum, su ada waw mati mad asli, lum baris tanwin jumpa dengan mim, idgham bi gunnah atau sebut ma'agunnah, dibaca dengung. Huruf idgham bi gunnah 4: ya, waw, mim, nun. Rasulum, tahan lumnya. Ya. Minallahi, lafaz Allah mad asli, yatlu mad asli. Suhufam, fam baris tanwin jumpa dengan mim, idgham bi gunnah. Suhufam mutahharah. Ya. Fam dibaca dengung. Fiha, ni mad asli. Kutubung baris tanwin jumpa dengan qaf, hukumnya ikhfa, dibaca dengung. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Wa ma tafarraqa alladhi, wa ma mad asli, alladhi mad asli. Utul kitaba, u mad badal. Ingat, a, i, u di awal kalimat itu mad badal. Utul kitab, utuni. Ya. Ayatina, atina, amanna, amanu, itu mad badal. Ya. Ita izzakah, ita, ituni. Ya. Itu mad badal di awal kalimat.
utul kitabah tamat asli illa mad asli mim ba'di, nun mati jumpa dengan ba, hukumnya iqlab, huruf iqlab satu ba. Jadi apa itu iqlab? Membalikkan, menukarkan. Apa yang dibalikkan? Bunyi nun mati kepada bunyi mim. Jadi tidak dibaca min tapi dibaca mim ba'di. Dan dengung mad asli jaa, mad wajib muttasil, ni panjang ya. Ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru, mad jaiz munfasil, umiru juga mad jaiz munfasil. Ini sama-sama panjang, 2 alif setengah. وَمَا أُمِرُوا, ma dengan ru itu sama panjang. Illa mad asli liya'budullaha, Allah mad asli mukhlisina, si mad asli lahuddi, di mad asli. Hunafa'a, mad wajib muttasil, hunafa'a wa yuqimus salata, wa qimat asli, salah mad asli, wa yu'tuz zakata kamat asli, wa dzalika dinul qayyimah, dza mad asli, di mad asli. Inna nun tasydid tajibul gunnah, dibaca dengung, ditahan bacaan innal ladzina, tahan, alladzi mad asli, kafaru mad asli, min ahlil kitabi, min nun mati jumpa dengan hamzah, idhar, min ahlil kitabi wal musyrikina, wal musyriki, ki mad asli, fina mad asli. Jahannama, hannya ditahan, kenapa? Karena tasydid nun tajibul gunnah, dengung. Fi nari khalidina, kha mad asli, di mad asli, fi mad asli. Ulaika, la mad wajib muttasil, hum mim mati jumpa dengan shin, izhar syafawi. Syarrul bariyah, ya tasydid, bariyah ya. Innal ladzi, inna tajibul gunnah, dengung. Innal ladzi, dzi mad asli, amanu, amad badal, amanu nu mad asli, wa amilus salihati mad asli. Ulaika mad wajib muttasil, ulaika hum mim mati jumpa dengan kha, izhar, syafawi ni, mim mati jumpa dengan kha. Ulaika hum khairul bariyah, jazaa, zamat wajib muttasil, hum mim mati jumpa dengan ain, izhar syafawi. Inda nun mati jumpa dengan dal, ikhfa, dengung. Inda rabbihim him, izhar syafawi. Janna nun tasydid tajibul gunnah, dibaca dengung, tahan bacaan janna, namat asli. Qalqalah sughra, qalqalah ada dua, qalqalah sughra yaitu qalqalah kecil, dan qalqalah kubra itu qalqalah besar. Mana qalqalah sughra yang kecil, yaitu huruf qalqalah terdapat di tengah-tengah kalimat. Sedangkan qalqalah kubra, huruf qalqalah yang terdapat di akhir kalimat apabila diwaqaf. Sekiranya tidak diwaqaf, tidak terjadi qalqalah ya.
Adanin, adanin, nin baris tanwin jumpa dengan ta, ikhfa dengung. Tajri, jim juga huruf qalqalah sughra. Adanin tajri min, ri mad asli min nun mati jumpa dengan ta, ikhfa. Min tahtiha al-anharu, anha nun mati jumpa dengan ha, izhar. Anha izhar, ha mad asli, kha mad asli, di mad asli, fi mad asli, ha mad jaiz munfasil. Fiha abada, da mad iwad. Radhiyallahu, Allah mad asli, an nun mati jumpa dengan ha, izhar. Hum mim mati jumpa dengan waw, izhar syafawi. Waradu, du mad asli. Dzalika, dza mad asli. Liman nun mati jumpa dengan kha, izhar tidak dengung. Liman khashiya rabbah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية